Kažu da nije važno koliko mladost traje, nego koliko je sadržajna. S obzirom na to da si sa 34 godine napisao knjigu Moj sukob sa prošlošću, šta si podrazumevao pod tom prošlošću? Ajde krenim sa druge strane. Ja sam pre 2 ili 3 godine onako baš bio na ivici i jako sam se loše osjećao, teško sam disao. Praktično to su bile sve posljedice tih korona i svega onog što sam proživao, da sad ne ulazim duboko u tu priču, ali sam na kraju, posle svih lekara koji su manje ili više konstatovali da je to, da više nemam pluća i da su u pitanju nedelje i eventualno plus još neki mesec, kapacitet za pluća mi je sa 8,2 litra pao na 0,7, a razmena gasova 60%. Ono što udahlim sa tih 0,7 litara, 60% pluća prihvate, ostalo odbace. I počeli se otkazuju organi, baš je onako bila jedna tragična situacija koju se ja s nekim čudnim mirom onako nosio.